Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kipulit ka Anti-Narcotics Task Force East Khasi Hills, kilayo ban kiamno ya kaway kabriyo kabudon kati ha kakamban kayi Drok. Ya kanila ya tudu Superintendent of Police ka East Khasi Hills Shillong ba Vivek Siem, hau kerwa kubor, da ka ba pentip ba kipulit ANTF kilalit ban khenra ha ki yeng ha Metor, par kilak kiam ya kaway kabriyo ka ba arkun riyo snam karta. Kani kabriyo ka day kabala pa kaway ka durki kabala sapriang, kabala yo ring ha kapor bakadang di umar bian pelen ha ki jakapat ba Haji S Road hajan bimola. Hagajing talasi gaying sa jong kati Gabriel lalap ya kandai pu artli ki tendong ki badan yu drok heroin o badan ya gajing kya ba kandai pu kandai pon RW gram san pu tali ki tendong ki bathali khatlai tali ki sindok na kabanta ban song yu drok heroin kawe ka mobile phone bat kawe ka Aadhaar card. Hagabay de bakani ki pulet gila pendrung daga case persya kati Gabriel hathanat sadar hapo ki kendon an jo ka NDPS Act. Kajing tuat iki we ki badon kati hagati ka kam kadang ya chakaman.